Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hoka si Imran Pasir ka. Ha? Kapagah bak lakoma ke bak timalik Mahmud hai Imran Pasir. Ha? Hai gam mata saruk akai saruk ke. Anu banyak hantip bulian wate lahir ke. Hai bijeh pengkhianat. Ha? Kapagah bak lakoma ke bak timalik Mahmud laknat tilah haram jadah kafe mi je krunyan. Ha? Kayu tarik damainya dia kayu jak cok lun kena kapagah. Ha? Kapagah lun memang awak refugee. Awak refugee lun. Awak gam kah hanayum? Gam bahpi awak kah gam hanayum? Ha? Gam kah nasional segai di kampung. Hanai tri le international. Refugee dari lagi kamonyo international kamu. Kamu international mumen. Kon gam bangai gampung lagi kah hai Imran Pasir. Hanayum gam baik kak bangga-bangga dro ke gam. Awai gam jino kabih je ke pengkhianat dum. Kabih je ke bui dum. Kabih je ke kafe ke dum hai binatang. Hai Imran Pasir. Ha? Kapagah bak lakoma ke. Kapagah bak lakoma timalik Mahmud. Kayu tarik damai. Kayu puolun kapagah refugee. Menyoji anak agam nakreh. Ha? Kayu jak kena. Kayu langkah kena. Mamai kayu ba tiga timalik Mahmud. Ha? Tho mentong kayu ba kena. Nyawa busi. Kon ia boh lain, ia boh Aceh. Asli ia boh Aceh ya. Kon ia boh pang tibang. Dan kon pengecut dan kon penakut. Baik pegah haba bangai hai Imran. Ha? Baik pegah haba bangai. Wate ka pegah haba ha? Ha? Wate ka pegah haba baik ile ka pip baik ile ka pip tabe ya. Baik mencep-cep babah ke hai binatang. Kapegah ke bak gerombolan PA laknat tilah perti kafe meja krung ke. Ha? Menyohana puas hati ke hai binatang. Timalik mak marmut anu bajing laknat tilah kafe meja krung nyan. Timalik Mahmud anu bajing. Anu bajing timalik Mahmud. Anu bajing tiga tu. Bijeh kafe. Anu kafe ji. Jih kafe yang ka mutlak. Ka wajib poh anu bajing nyan. Timalik Mahmud nyan anu bajing laknat tilah yang kasah hala darah. Jiet poh mate anu bajing nyan. Timalik Mahmud. Yang dalang pembunuh bangsa Aceh dan pembunuh masyarakat Aceh dan ulama Aceh nyan anu bajing yang tokoh-tokoh yang carong Bandung dipoh li anu bajing nyan timalik Mahmud termasuk anu bajing lain yang anggota Titu Haput nyan dan partai-partai PA anu bajing laknat tilah kafe meja krung nyan. Ha? Kaji tamak di bumi Aceh bek nale ante-ante Yahudi bijeh-bijeh pang tibang bek nale di Teramau Mekah Aceh. Di Aceh bek nale bijeh-bijeh kafe laknat tilah yang kam sarung raya di Teramau Mekah kaji tampuh kedi. Menancit ulama-ulama su laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasa kaji tamak kedi. Nyan bui kon ulama yang lun hujahnya. Yang lun lawan nyun nak putih ase yang kam munafik. Yang kasah tapu kafe. Nyawa busi pegah bah hai binatang hai Imran anu bajing kelah. Ha? Baik sok carong bahasa Inggeris. Kah watelun ku telepon hana ketupu pegah ke hai binatang. Ha? Kamu sumpah berdemi Allah ke dengan lun ke pegah kah hana ke merekod. Tapi nyatakah karikot hai binatang. Bermaknakah jangankan ke manusia ke Allah mentongkah hanayo ke hai Imran. Imran anu bajing. Ia boh pathe. Gasalun pegah bah. Gasalun pegah bah anu bajing. Anu kafe kah. Anu Yahudi kah hai Imran Pasir? Perti kaum murtad kah hai Imran? Awak PA nyan perti kafe munafik dum. Perti kaum murtad kabih jet ke kafe. Awak dalam PA maupun PNA. Hana sojit pe kafe nyepat abusi pe kafe awak kah hai binatang. Binatang laknat tilah awak PA. Anu bajing keloh. Bijeh poh bangsa. Demi harta, demi tahta ke anu bajing katim poh bangsa ke. Ha? Katim saboh dro ke long penjajah ke anu bajing. Anu bajing PA, anu bajing PNA, anu bajing PDA. Ha? Kabih jit ke anu bajing ke dung hai binatang kasah tapi kafe awak kah. Pengkhianat wajib poh. Pengkhianat wajib poh. Wajib poh. Ha? Yang kasah tat darahnya. Darah yang kasah nejib hai bangsa mulia Syedralun bangsa Aceh. Ti Malik Mahmud nyan kajib nejib darah kedih anu bajing kafe laknat tilahnya. Gara-gara anu bajing Malik Mahmud nyan hancur binasa generasi lain.
Yang ti Malik Mahmud anu bajing. Anu bajing kafe laknat tilah ji kaji nepoh gedi baik nali terama Mekah. Menanci ti tu haput. Yang anu bajing yang ti tu haput yang kadi yang ke nya. Yang kaji tamak gedi di bumi Aceh Seralun. Wate terpegah. Kan pegah lun telah. Kaku tenak ulama memang lun urung tenak ulama. Ulama tu laknat tilah musuh lun. Yang musuh lun karena musuh Allah. Yang ulama su laknat tilahnya musuh Allah. Maka jid kepun musuhan lun. Karena yang musuh Allah yang lun lawannya. Seperti kaum-kaum murtad. Kaum munafik dum. Hanapa ya tu hanapa ragu-ragu. Baik segan-segan napa kafe urung-urung yang ka murtad. Hanapa ya. Hana tulis li malaikat. Baik ya nu han hirut babah nu. Nu tuna ulama su laknat tilah han hirut babah nu. Baik nu pekeh bankan nu tena ulama hirut babah. Ulama waris Nabi tak tena. Nyan hirut babah terpampau. Punya ulama waris-waris berhala laknat tilah nyan apa pasal hirut babah. Ike ton 2008 kakum lai temena ulama tu laknat tilah kafi meja kerung nyan dum. Hana lagu hirut babah. Hana getrimong amai awak nyan. Doa awak nyan hana getrimong li Allah hana kabulkan. Ilong bah beri mendoa dijit dibut yasin jit. But yasin mendoa kelun. Terus kenau. Terus. Katon 2008 lun hujah ulama su laknat tilah. Kontun 2000 tikurung belahnya. Namu pucap ulamanya. Ulama je pampan curi tujuh. Bui-bui segut tak pegah ulama. Yang bak bela ulama tu. Bak bila ulama tu jaitat kaum urang Aceh yang kabih murtad tu. Hana sadari drog. Hana geturi le ikut yang toh ahlul sunnah wal jamaah. Gaduh ikut aswaja. Apa aswaja? Aswaja pukoi mai aswaja. Lam tilu ke na aswaja ino. Aswaja pap mag dum. Perti kau murtad bajaran tetap dum di terama Mekah. Makin yang panjang ilmu yang makin Yahudi ibut anak bajing ke. Hancur ado-ado ke gancur generasi Aceh bina gara-gara perti kaum murtad dum. Haram jadah. Nyomah kata lun pegah haba. Memang hanya terpegah haba lembut dengan kaum murtad. Kaum munafik hana istilah terpegah haba dengan kelembutan. Hana peleh santun. Hana peleh santunan. Urung murtad dum jaitat ka dia Aceh. Tamo ngayu bela hoka si Imran. Si Imran mata saruk. Akai-akai saruk yang hana punuh lam makai. Aleh kurung bulan ni ji lahir di. Aleh lebih bulan. Jika mengandung di kurung bulan dia senya sang di belah bulan ni mengandung. Maka kalau penuh hakai di. Anu banyak pungukah Imran. Bak bila ulama tu, bak bila panglima ke panglima pukoi mai panglima si Malik Mahmud anu bajingnya. Ti Maliknya wali pukoi mai menan si Malik mak si tho yang. Si Syahril, si Mualim. Pu tentera pukoi mai, pu tentera ek Libya, ek Malaysia deh bak kedai runcit di kerja. Panglima perang, panglima pegawai jamu deh Malaysia kedai runcit. Tak pegah panglima perang. Itu mipai udep tu lebih binatang pengkhianat anak bajing ke lahudum. Jaitat anak bajing jahiliah kadung dia cek. Jaitat bijih pang ka dia cek. Haram jadah palih ke lah. Menyuhana senang ngete ke hai Imran anak bajing kayak report. Kajak lapor bak Malik Mahmud. Kenyang lakoma kah hai Imran pasai. Kah sebab asai ya. Asai pajuh tulung. Hai binatang. Imran mata saruk. Akai saruk. Ketiga. Teka pegah abang mencep-cep. Kajiut mu sumpah halam ka pegah lun. Wate ku telepon hana ka rekod kai binatang. Ternyata ke amita viral. Ternyata narakan ke yang rekod. Kayu rekod lam hai binatang. Rupanya kajiut mu sumpah ka hai binatang. Kajiut mu sumpah. Kajiut sebut nan Allah berarti kepegot kesalahan. Igop dijit mu sumpah hana dipegot kesalahan. Baru dijit sebut nan Allah. Tapi awakkah hai binatang PA? Kalau kamu sumpah dalam kitab suci Al-Quran. Kalau kamat kitab suci Al-Quran. Kamu sumpah awakkah hai binatang. Dung ke Allah hanaya pelam ke manusia. Bijih laknat tilah dung dalam PA. Anu bui ke lah. Anu asai. Anu Yahudi dung.
Kapegah ke urang kaji ke kafe, kapegah ke bayaran kafe, kapegah ke urang kaji ke peneta. Macam fitnah, macam tuduhan na gelun di binatang-binatang munafik dum. Perti Islam murtad dum jai tak kaya cek. Hana so cegah, kamu membiarkan. Nyo kejut lagi nyo. Sok-sok malam dum ka urang yang berat mag. Menansi yang inong pakai terban, pakai top muka-muka, but lagi but mahram jadah si ladum pi hurino. Hana muhban pi. Hancur hat ka generasi cedera tuah menyohanan luka perti kaum murtad yang dia cehnya baik mengharapkan syariat Islam kafah yang kafah tedong baik nak melumpau. Baik nijak melumpau. Baik nijak melumpau. Hana payah nijak melumpau ke syariat Islam. Kaji pegau bubut masjid pedong kelap-kelap laju inan pedong laju. Hana pupu, hana so cegah. Kaji cegah-cegah tu rakyat biasa mentong atau fakir miskin mentong cegah syariat Islam. Kaji menang-menang mentong. Menyono urung kaya anu pejabat biarkan laju. Kiban syariat Islam. Kiban hukum. Yang keban hukum tam hukum bak kafilah nak tilah bak berhala RI yang kelaganya. Maka Aceh sabi-sabi kehambat kemerdekaan oleh Allah yang kenyan. Ate urung Aceh bruk-bruk tat ka. Ate urung Aceh cukup bruk-bruk ka. Ada kesembayang siuro semalam pilih momboh hotel. Ate le payah pulih. Karena itikut urung Aceh jai tat itikut bruk. Itikut yang jeroh nakeh bak kaum. Bak urung yang betul-betul darah Aceh. Bak urung darah Aceh nak itikut yang jeroh. Tapi jino letat ka Aceh utak do. Kamu jampu dum urang Aceh. Hana sahle dah kun urang Aceh. Urang Aceh yang asli 100% hana le. Ditat ka di Aceh. Ditat karena bijeh jai tat kamu jampu aduk ka urang Aceh. Nyan kejit lagi nyan. Nyo letat ka lun pegah ba dalam tuah lun temenak pi cukup jai ka perti kau murtad lun temenak hana pupu bahlun yang desa cik sengaja lun temenak perti kau murtad nyan perti kaum jahiliah dum ya wajar saja lun temenak dan lun pis lun siap lun bertanggung jawab yang kala lun temenak nyan hana pupu ka kejit menut yang pelai besi pesampur terima kasih. Assalamualaikum.